Kaslong Archdiocese saka nyau tarik uyayong Hajar Pusau kalayok ban pli bat kerku saka wei ke parish thamai hamau nyangla da uleng do sat ke jalan Nyamba Most Reverend Archbishop Victor Lengdo hakajing senran lang u Reverend Padar Silvanus Nongkenri parish priest bathamai u Reverend Padar Richard Majau Vicar General Kaslong Archdiocese bat ki wei ki Padar ki reuniam bat ki paj reunget ki balawan na keleng ki parish bat ki balang snong bamarjan. Lasdang ya kani kasngi da kajing play ya umau nongrim bot sakamas bakhoj balapan menta da Most Reverend Archbishop Victor Lengdo. Lapan kamti ru ha Reverend Padar Silvanus Nongkenri kumu parish priest bathamai jong ka Mary Queen of Peace ka Maria kasim jong ka jingsuk mau nyangla parish. Habab harya ya kaktin ublay Most Reverend Archbishop ulaong baka parish kadai ka wei ka jaka banya lumlang krui ban nget ha ublay kadai ka jaka ban yo jinghikai ban le niam ha ka yukares bakhot bat ki jinghikai jong ka balang bapher bat kadai ru ka jaka bangin ya penroy ya ka jingit bat jing isnei markeliang Sebahagian marwah Niam kerukom kembali penbet badan sepedang subah ini syekh dari secretary jangka parish pastoral council nasi megani galat kumbamangi dari jing isnai gejung blay ni yo egani kayeng parish kabanlong ru kayeng sa jong ki fada iba tre egani ka parish kabathamai ke haga kerteng hi jong i archbishop I baladon menta pedeng jungi I Father Vicar General I Father Chancellor baki Father jungi baro ki belaiwan lang ni ya sakhi lang igani kesni ba sngutenat ba kemen bangin sa IT sisendan hai Archbishop dan Borom jungi ban play perda uni mau sakan mau ban khapri ban kurku kerdo igani ke yeng sa jong ki Father ya kani ka yeng parish kembal ngayung parish pertama yang manyong na konlan prasir don lahani ini beli lagi kita kena dan saat lapor ini bersakan mau yang jing beli yang Mary Queen of Peace parish mau yang na kenyau tarik yang Raja Pusau the Most Reverend Victor Lengdo, Archbishop Jalan Nyam, Chilong. Kani naroyo pertama penuat lenti, nomor kata kepala ai ke green signal. Na yung bishop at sapli kanray kajing pagkrek bajalan mulai kana ulong at kasni parastabi kay kata kaparish kajaka kabalum lang ya baro kroy ko balong at kasni hangni hang kaparish kani kajaka kabal ya lumang kum kaway kakanhon bangay uplay kaparish kaway kajaka kaban yo achikai balik niam, ya kayu keres pakut,
ji kai niam ji kai ki sakramen prepare nang nesh khamat kani ka parish pathamai sayo ji kai niam ji yo pnyang ki sakramen prepare ka baptisma jing pins kem ka Eucharist ko la le lupai toi haban pins kem sisu wa ka jikan tang lendor la don lupai jikan tiu gorem bat terter kani ka salong kata kacaka ban penroy ka jinge jeng para bange ban penroy ka jinge tali ka jinge long ko wei hang ni sedon ketagalan ban long dan sa banyala yau jisu de ka jinge sunok nang jempi kacaka ba pin pelong kata gaban praktis ki kam bopha jempi kam nei snei para briu pramajan mapa ba kanang penroy ladi ka jinge jikan men ka jinge kata di ka parish bat bun tu ki weru nga supatay tang lingkod hin kapor kanam siya te kani kasi nang ni sakmat kani ka parish katayo akijuk ki hok bayo ki way pat ki parish jog a chlai si sab shalom to gabar kani kasi ka bakraw ni snotan nat shisha ban simbata bar ulang hani ki way ki janyam na gidon lang hani janyam ba pero ki pastor ki tamen basan Igastan prepare. Ngai ku play pi kani kasi ki wan lop lang hang ni. Ban ya le purom ya kani ka chipli ya kani ka parish pathamai. Balai nam ha kamaria kasim ka jingso. Nama kata gi sultanat. Pios ngau ka tin play ka basultanat. Ka basyai kada. Kumno Igastan beningkong chipli beningkong. Kam jok ya poster. Hadin mau jisu lami pa ne kajiyam hapdeng bun ki jik e jik tenju jong nada play ke jobana mentapat mai idei sekri jong duman jong ka parish kena makata akhali banta mando isau dong jong dengan uang Kawan, mengfarasel salong ulung do ban sengap lah. Bon flam overweight, nak berda jungi barok banan hani. Jangan kualiti barok serbi, batlay, berkredo, bat babun balan. Na, Reverend Father Silvanus Magandre. Na next camp na pla. Tiki baro patutuk agil plan agil kunne. Nangya jauh belai pawadan baro mengkau belai lakukan. Kecuali baro manila dami bat panimna bui. Padahal try Jesus Christus pun mengarwai jauh belai. Badalakhan ang pangalo kabon sukot. Bau belai nang belai upakasisay na kasisay. Ublay basisya, maublay basisya, yaw balakha, bang sumlatha.